none dutangiranye ayo mashyi yagenewe aba VIP tubashimira icyemezo bafashe cyo kudukurikirana kabisa bakemera kutwandikira kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe bakatubaza ati kujya muri groupe ya VIP ubundi bisaba iki ko mbona ibikora neza cyane ko mbona buri munsi mama twereka amapari ya VIP yariye ubundi koko ibi bintu nibyo bibaho bisaba iki bisaba amafaranga ngahe ngira ngo urabibona ko ufite impamvu nyinshi nawe zo kubikora tukajya tuguhereza amashyi buri munsi ukajya wibonera amapari nk'ayo ngayo agufasha kuba wakorera amafaranga buri munsi waba uri umunyarwanda waba utari umunyarwanda gusa wumva ikintu cy'ikinyarwanda cyangwa se ubundi buryo bwawe bwose yaba ari inshuti yawe yagusharinze ikavuga ati hura n'aba bantu mu by'ukuri ukwiye kuza watwizeye kuko uba umeze nk'umurwayi ugeze kwa muganga ukwekeneye kwinjira muri 5% bekura inyungu muri betting ukajya bettinga ufite icyizere cyo kuza kurya binyuze muri groupe yacu ya VIP kira ngo urabibona ko mu by'ukuri baba bameze neza cyane iki cyumwero agapari ko kwa gatanu ku munsi w'ejo karabikoze zari ipari ebyiri ku munsi w'ejo kwa kane ago byarabyo kwa of course kwa kane byagenze neza kwa gatatu twa dufite ipari imwe ntabwo yariye kwa kabiri twa dufite ipari ebyiri zarariye kwa gatatu twa dufite ipari ebyiri kwa mbere twa dufite ipari ebyiri zarariye ku cyumweru twa dufite ipari ebyiri zarariye batanga reka nanone tubongere amashyi menshi cyane wayo tuzamuka turi muri vibe zo ku rwego rwo hejuru abo rero wizuye aza kutujoininga uyu munsi tuvuye ko ba VIP akana none nshimire abantu mwagerageje ku munsi w'ejo gukora correct score muharanira cya gihembo cyacu cy'ibihumbi hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 20 duhemba abanyamahirwe baba bakoze prediction hano kuri YouTube kuri match tuba twabateguriye bakatubwira uko umukino uri burangire rero reba video y'uyu munsi yose uyirangize kugira ngo umenye umukino w'uyu munsi twateguye n'uwuhe ko ndumva niba ndubishyemo hagati niba ndibusorezeho simbiza ariko ureba video nta byo gusimbukisha uyirangize kugira ngo umenye n'ibisabwa byose kugira ngo nawe waba umunyamahirwe watsindiye amafaranga gusa uyu munsi turaza kubahereza amashyi nk'abantu bagerageje rwose n'amashyi yanyu gusa ku munsi w'ejo I'm sorry to say so abantu bose mwagerageje ntabwo byagenze neza nta muntu n'umwe wigeze ambwira yuko ikipe ya Fenerbahce bugiye gutsinda ikipe ya Bodrum ibitego 4-2 nta muntu n'umwe wagerageje rero urumva yuko uyu munsi mufite akazi gakomeye cyane ko kugira ngo amafaranga namwe muyatware kuko arahari ikindi kintu cya kabiri ngira ngo nkomozeho mbere yuko ninjira muri shwa deal zacu z'uyu munsi nugusa naho nkumira cyangwa se niyama abantu baza bantesha umutwe s'il vous plaît ntabwo nyine ndi umuntu ukunda comments zose nziza nimbi kuko mu bibi mu wimbwi ikintu kibi mtanumva ko ari nka defo nkaba nakwikosora nkaba nagira guta ariko amajona none turara tubunikira abantu tutazi ni menshi cyane ku buryo tudakwiriye kuza kuba ducibwa intege n'umuntu wari we wese nge ndi wa muntu wizera yuko mu iterambere ryanjye nkeneye kujyana n'abafite mindset nk'izo mfite bizera kandi bihangana pana umuntu ubona akantu gato yagahita aca intege abandi agacira kuba abandi mu by'ukuri uwo ni wa muntu wabuguta no ku rugamba rwose urugamba rubaye rukomeye ibyo mbivugiye iki ejo nari ndimo nembera muri comments zanyu mwari mwatwandikiye mu by'ukuri tuba twazifunguye kugira ngo mugerageze correct score mbona uyu muvandimwe ngira ngo namwe murimo muramubona kuri screen zanyu yihangane nyine nuzajya uzuka ugaca abantu intege nyine nzajya nza ngushyire kuri nyine tu aho bigaragara nyine tu ko bimeze ko aho bigaragara yitwa Munyaneza Emmanuel aratangira ati nta nari mutanga ibintu bizima pe tutuma turibwa wowe muvandi dufate urugero mu makipe hafi 8 nagwaye ku munsi w'ejo nzanira hano mbwire ngo ikipe ntabwo yatsinze yizane yari yose nakubwiye genda ugure KCA muri Uganda 1 nakubwiye gura Fenerbahce 1 nakubwiye ngenda ugure ikipe yitwa Sheffield United gutsinda cyakunganya hana baye over ya rimwe n'igice happened 100% tu vois ndarenga nkujyana no mu bihugu utanatekereza tu vois guhereza match ya Lyon na Strasbourg over ya rimwe n'igice mbwira ikintu naguhaye kitabaye hano ngwiza Bayern Leverkusen gutsinda we kimigire nyine bas kimigire
jya muri video yo kuwa gatatu niba atari kuwa kabiri mu makipe y'igihugu y'abongereza bari bakinye na za La TV, za Albania zakinye na za Andorra, sinibuka neza, umbwira ikipe naguhaye itaratsinze. Hanyuma kuwa gatatu niba kuwa gatatu video yo kuwa gatatu nayo yisubiremo, uraza gusanga mu makipe arenga 10 ekipe ebyiri zo zitabikoze. Nizo bumva ngende Imana ubundi yo kuvuga ngo ibintu bibuko bishaka buri munsi. Come on. Umuntu numva ko umuntu ufite ubushobozi bwo create email, umuntu ufite ubushobozi bwo kugura data, umuntu ufite ubushobozi bwo kujya kuri YouTube akareba ibintu ashaka, mba numva ari umuntu ujijutse ufite mu mutwe. Mba ntabwo mba numva ari umuntu nyine, ariko Imana nsenga nyine ndi umuhungu w'Imana, nuko unasubizwa n'umuntu mugenzi wawe. Bana ngeze nanjye uza ngo ngusubize. Uyu muntu rwose witwa Mutoni Irene aramubwira ati nimba uribwa uza hano gukora iki, wafunguye ibyawe. Amashyi menshi cyane kuri uyu muvandimwe mu by'ukuri. So rero nawe ushaka gusubiza abandi inyuma, ushaka guca abandi intege, no ntago nahasagara ku manyiro. Umurimo wanjye urantunze, umurimo wanjye nkuha agaciro, ngutakazaho imbaraga nyinshi. Umugani w'uyu muntu niba kuko wumva wenda utanyuzwe na serivisi tumuhaye, nta tegeko ririmo kubireba, scroll down wigendere, ariko apana kuza guca abandi intege. Aho kugira ngo uze uraguze umutwe uvuga ati Fenerbahce iraza gutsinda nawe ubonera ayo mafaranga tuba twashyizeho, uraho ngaho urasamye uravuga ibintu ntazi. Ntago mbikunda pe. Kimwe n'uyu nguyu wundi ngiye gukomoza mu munyihangane, video nishaka igira iminota 100 icyo uri kuyikora, ntago nakora ibintu mfite agahinda hari umuntu uza kanyeniraho. Uyu muvandimwe araza tugira ibyo kujya muri groupe, tugira ibitego byose, umunsi wa mbere wa kabiri turabyemeranwa, turabyanzura, ubanza kwishyura ikofi kuri no nimero ndayimwereza ari winsabye ibiki n'ibiki, buri kanya byanze gira icyo ukora ndamubaza nise nkora iki ngewe, iko message yambe nayimuhaye nkora iki ngewe, ati ndabizi se gira icyo ukora nyine. Suzuguro kenshi cyane, ndabaza nise none sinze nyine niyoherereza amafaranga, ati mani ntabwo ushaka kubikora. Tangani wohereza amafaranga dukora akazi muvandimwe. N'ikinyabupfura kiri nababwiye ngo dufite team ya customer care. Umana abantu bagusubiza mu masegonda make, bakagusubiza ukumva nta kintu na kimwe usigaje cyo kubabaza. Abantu bose dukorana mwambera abahamye. Namwe yambwiye ati ese buze dukoze iki? Agezaho. Yambwiye ati nawe hasigaye uteye iseseme. Ndagaruka ndamubaza niso asunkuye iki? Nizo nk'uyu ko kaba moye. Niba udashaka gukorana nanjye just go. Uri ko Imana mfi. Kimwe nabaza bambwira ngo ese kugira ngo tukwizere tukwishyura iyo kofi ngo bawe kujya tujye muri groupe banzu duhizo kugeragerezaho. Ese izi ngizi nabahaye hano kuri YouTube abariye muri bane igihumbi barebye video, hari numwe nigeze mbwira ngo mpaho na fanta. Ndabazi se none urumva niba abantu ntazi bari burebe video ntazi yo baturutse, mbahereza ibintu nkabararira amajuru, mbahereza ibintu byizewe bizima, kabone nubwo byakwanga ariko bibone ko nakoze uko nshoboye kose. Nanjye nsigaye numva ko nyine nakoze uko nshoboye. Tivwa urumva umuntu wanyishyuye amafaranga yari we ngiye kweskoroka nkamuhereza ibyo mbonye byose, ndi mu kabari nsinziriye cyangwa nasinze nkavuga ngo kora ibi ngibi. We ntabwo ushyira muri logique. Niyo mpamvu ndakubwira ngo niba basi utatwizeye banza ugenda ukurikirana ibiganiro byacu nka 4 cyangwa 5 uzamenya uko dukora. Tivwa ubundi ugaruke. Nushaka gukurikirana ibizaza cyangwa ukurikirana ibyashize uzamenya uko dukora. So abaza kutwandikira uno munsi rero mushaka kujya muri groupe ya VIP cyangwa se VVIP, kuko nababwiye ko ipari ni groupe ebyiri zitandukanye, zose ziba zibikora neza mu by'ukuri. Mu nyaruke mu by'ukuri tukora akazi hakiri kare, muze mufite discipline mu by'ukuri nk'iyo natwe tubasubizanya mwere kudushavuza mu by'ukuri. Muze muri serious tubaze uti se ko nshaka kujya muri groupe ya VIP bisaba iki kujya muri groupe ya VIP, tugusobanurire maze ubundi wumvisha ubishoboye sebo ni karibu kutujoininga. Wumvisha utabishoboye nta kibazo rwose, watubwira ati next time wenda mu gihe runaka nzaza. Wumvisha ari ikindi twagufasha just tell us, let us know, niko tukubwira. Niyo tubwiye ati simbishoboye ndumva bigoye, turakubwira tuti tukwifurije amahirwe masa.
tugusezera neza nse wowe uraza uraho ngaho niki yala ubwa nyuma dupostinze ipari y'umu VIP ndo mu munsi wa nyuma tuzayipostinga rejo no mu VIP wacu w'ukwezi kose mu byukuri yatsindiye miliyoni 4,310 ku ipari twari twamuhaye mu byukuri ndumva ari watsindiye amafaranga menshi muri kuno kwezi ku ipari twari twamuhaye yashyizeho amafaranga make cyane kuko ndumva yari yashyizeho amafaranga ageze ku bihumbi 280. nawe rero ukeneye ipari ya VIP n'ubundi twandikire ushobora no kutajya muri groupe akavuga ati nge nifitiye ibiceri byanjye runaka 200,000 250 miliyoni yanjye ndashaka ipari yizewe mu byukuri tubasha kugukorera umuti natwe tukakubwira ibisabwa maze ubundi ibintu bikagenda neza cyane business tukayikora mu mwanya muto cyane munyemere rero twikute muri prediction zacu mwumva ko natinze ntanga warning n'amawayiza eka duhere kuri match ya Atletico Madrid iri busebe ikipe ya Espanyol Barcelona ubwo ni muri championa ya Espagne ni Spanish La Liga kabisa ekipe ya Atletico Madrid ku mwanya wa gatatu na manota 7 barushwa na FC Barcelona mu byukuri kuko bo bafite amanota 60 mu gihe 56 mu gihe Barcelona amanota 53 usito hanyuma inzozi zabo rwose zo kuba batwara igikombe cya championa muri uno mwaka zisa nizashizwe akadomo nyuma yo kubatsinzwe imikino ibiri heruka mu byukuri birasa naho ibintu bitagenze neza ku ruhande rwa Diego Simeone gusa barasabwa kuguma bari consistent barakomeza barasabwa kuguma bari focused kugira ngo babashe kuba mu byukuri bareba ko hari icyo bakora kuko nta wamenya kuri izi kipe ebyiri zisigaye n'ubundi Real Madrid na Barcelona mu mikino hafi 9 isigaye icyo ari cyo cyose cyabaso ugomba gukomeza wo pushinga ubashyiraho igitutu mu byukuri nk'ubu batsinze bakagera bakasiga barushwe inota rimwe na Real Madrid urumva ko Real Madrid yajya gukina ku gitutu kandi turacyafite umukino wa El Clasico inyuma urumva ko icyari cyo cyose cyaba niyo mpamvu mubwira ngo barasabwa mu byukuri abo ngo basimibone kugera gute kuba consistent bagatsinda imikino yabo icyakora igiteye ubwoba bagiye gukina n'ikipe idahagaze neza cyane kuko ku mwanya wa 15 irarusha inota rimwe gusa ikipe iri ku mwanya wa 18 ishobora kumanuka mu byukuri urumva ko naga ibintu byoroshye info ikumanuka kunyerera gutoya rwose bashaka kwisanga bari muri relegation zone gusa ibyo nibidefinisa ko ari ikipe y'agafu k'imvugo rimwe kuko imikino 3 iheruka kuyihuza n'ikipe ya Atletico Madrid barayinganyije uko ari 3 yikurikiranya kimwe 3-3 ndetse n'ubusa ko busa nizo results z'imikino 3 iheruka guhuza no ma equipe ariko nanone apare iyo mikino 3 baheruka kunganya Atletico Madrid ntiratsindwa n'ikipe ya Espanyol Barcelona mu mikino 7 baheruka gukina mu byukuri ubwo ngo birumvikana yuko n'ubundi kano kanya nago twiteze surprise yo kuza kubona ikipe ya Espanyol Barcelona itsinda equipe ya Atletico Madrid hanyuma ikindi gitangaje rero equipe ya Atletico Madrid niyo kipe ifite defense nziza mu gihugu cya Espagne kuko sofa kugeza kuri umunota bafite impuza ndengo yo kwirizwa 0.8 y'ibitego mu byukuri kuri buri mukino urumva ni record ihambaye cyane kabisa urumva ko bakaze kwinjizwa ibitego bikeya cyane rwose ndabona je pense que mu mikino igera kuri 28 binjizwe ibitego 20 na binjijwe ibitego sorry bigeze ibitego 22 yes urumva ko na Atletico Madrid urumva ko bahagaze neza cyane muri defense yabo niyo mpamvu ndi kuza kukubwira ko ntago ndimo ndabona ikipe ya Espanyol Barcelona bahangare ngo batsinde ndagusaba Atletico Madrid gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya yawutsinda yawunganya cyangwa se ungurire corner ko ziri buze kuba zirenga 8 n'igice muri uyu mukino kuko Espanyol Barcelona nayo ndaza kuyibona itanga akazi bityo ama equipe yombi yatakane maze ubundi corner zibe nyinshi ariko nanone naguze double chance ya Atletico Madrid mu byukuri ntacyo byaba bitwaye gusa nanone witondera akantu kitwa yes cyane kubera ko equipe ya Espanyol Barcelona yabashije gutsinda igitego byibuze muri buri mukino 9 muri buri mukino mu mikino 9 iheruka bahetinye muri La Liga hanyuma Atletico Madrid yo noneho yatsinze over ya kabiri n'ibice 5 muri mukino 4 iheruka mu marushanwa yose bakinira hanze y'ikibuga cyabo mama mia narakubwiye ngo hano tugukubita statistique ugasigara uvuga ati ulala twagiye kuri match ya Real Madrid baraza kuba bakiriye Rennes amanota 8 niyatandukanya equipe enye zambere mu byukuri ariko nanone ubwo hagati y'ikipe ya kane n'ikipe ya mbere harimo amanota 8 ariko nanone ikipe ya
15 n'ikipe ya 18 zirarushanwa inota rimwe ryonyine, bigaragaza ko hari urugamba rukomeye mu by'ukuri rw'amakipe yo hejuru n'amakipe yo hasi. Urumva ko nta match n'imwe igiye kuzajya bayoroshye mu gihugu cya Espagne mu mikino isigaye. The game between Real Madrid and Leganes will be played on the 20th match at Estadio Santiago Bernabeu. Umukino uruza Real Madrid na Leganes uraza kuba ubera ku kibuga Estadio Bernabeu kuri uyu munsi wa tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu. Ikipe ya Real Madrid iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 60, mu gihe ikipe ya Leganes iri ku mwanya wa 18 n'amanota 27. Real Madrid mbere yuko bajya muri international break bari batsinze ikipe ya Real Madrid ya Villarreal Prito ibitego 2-1. Ikipe yari yabatunguye babanza igitego ku munota wa 7, ariko nyuma y'iminota 10 yonyine bari bamaze kuyishyura, hanyuma ku munota wa 23 babona igitego cya kabiri, ari nako umukino waje kuburangira ari ibitego 2-1. Iyo ntsinzi rero babonye kuri match ya Villarreal isobanuye ko Real Madrid batsinze imikino 4 iheruka mu marushanwa yose. Mu by'ukuri additional victories they have come over Atletico Madrid home and away in Champions League plus Rayo Vallecano at home in La Liga. No banga izindi isinze eshatu ziyongera kuri iyo ngiyo ya Villarreal kugira zinsinze nye mu marushanwa yose zikurikiranya. Harimo imikino 2 batsinze Atletico Madrid, ubwo ni home and away cyangwa se recto verso, batsinda na Atletico Madrid muri Champions League, ndetse n'umukino batsinzemo Rayo Vallecano mu by'ukuri bayitsindira mu rugo muri championnat y'igihugu cya Espagne. Bwana fatira hakuri United Zriti binabwiye ngo tugukubita statistics and analysis zo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma humva indi statistic ihambaye cyane Real Madrid. Statistike zerekana yuko mu mikino 96 baheruka gukina byibuze mu marushanwa yose batsinzemo imikino 70, mu by'ukuri batsinzwemo imikino 7 yonyine. Bunumva ngo bari undefeated mu mikino 87 mu marushanwa yose mu by'ukuri. Ariko noneho igitangaje cyane nuko mu rugo mu by'ukuri mu mikino 7 baheruka kuhakinira muri La Liga batsinze n'imikino 6, banganya mu mukino umwe, ntibigeze batsindwa mu mukino no. Statistike ya nyuma kuri no mukino, Real Madrid are undefeated against Leganes in their last 9 encounters in La Liga and have won each of their last 4 home meetings against Leganes in all competition. Ngo Real Madrid ntiratsindwamo n'umukino n'umwe mu mikino 9 iheruka gukinamo n'ikipe ya Leganes mu rugo. Ariko kandi nanone batsinze imikino 4 yikurikiranya mu by'ukuri bakina na Leganes bakinira mu rugo mu marushanwa yose. Mu by'ukuri urumva ko ibintu bitoroshye. Prediction yanjye kuri uno mukino ni Real Madrid kuza gutsinda habaye over ya 2 n'igice, cyangwa swigure Real Madrid gutsinda icyo bita handicap. Twazamutse cyane tuvuye mu gihugu cya Espagne tuzamukira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Reka turebe yo match ebyiri gusa, ntabwo ndebe mu statistique menshi cyane kuko ndabona iminota yangendanye. Turebe kuri match ikomeye cyane iri buze kuba ihuza ekipe ya Juventus de Turin iraza kuba yakira ekipe ya Patrick Vieira ya Genoa. Juventus de Turin mu by'ukuri ivuye muri international break yirukanye umutoza Thiago Motta, rwose nanjye mbona yabideservingaga pe, kuko uburyo basezerewe muri Champions League ni ibintu nanjye ntumva mu by'ukuri. Bakize Sozomi mu mikino 28 bakinye muri no sezo, batsinze imikino 13, mu mikino 29 batsinze imikino 13, ibanganye imikino 13 bro, ibaze batsindwa match 3 zonyine, ntago bari bameze neza. Umukino wabanza bakina na Genoa bahitsinze ibitego 3-0. Uyu munsi baraba bari mu rugo, so ndabona prediction yanjye uyu munsi ndibuza kukubwira uza kugura Juventus to win or draw, Juventus gutsinda umukino cyangwa se kuba iwunganya. Indi match turi burebaho mu gihugu cy'Ubutaliyani ni match ibuza ikipe ya Roma iraza kuba yakusuye ikipe ya Real. Ikipe zifite statistiques zitandukanye. AS Roma iri ku mwanya wa 7 n'amanota 49, hanyuma ekipe ya Lecce iri ku mwanya wa 16 n'amanota 25. Gusa nubwo AS Roma imeze gutyo iri kuri uwo mwanya, niyo kipe rwose ifite performance nziza mu gihugu cy'Ubutaliyani, kuko mu marushanwa yose mu mikino 6 batsinze 5, batsindwa umukino umwe, batsinzwe muri Europa League na Athletic Bilbao. Ariko kandi muri Serie A mucyo bita Serie A imikino 6 yose iheruka barayitsinze. Barashe Cagliari 1-0, barashe Empoli 1-0, barashe Como 2-1, barashe Monza 4-0, barashe Parma 1-0, ndetse barasa na Venezia igitego 1-0. Mu gihe ikipe bagiye gukina ya Real yatsinzwe na Genoa 2-1, itsindwa na Milan 3-2, itsindwa na Fiorentina 1-0, itsindwa na Udinese 1-0, inganya na Munsi 0-0, ndetse inganya na Bologna 0-0. Hanyuma muri previous meetings cyangwa se mu mikino iheruka kubahuza
mu mikino 6 yeruka guhuza Roma na Real banganyije imikino 2 mu by'ukuri Roma itsinda imikino 4 urumva ko kano kanya nabwo biragoye ko ikipe ya Real wambwira yuko iri buze kubijya imbere y'ikipe ya AS Roma ikayitsinda. Prediction yanjye kuri uyu mukino nukuza kugusaba AS Roma kuza gutsinda umukino cyangwa se bakawunganya. Ni munyemerere twanzike tkomereze mu gihugu cy'Ubufaransa. Championnat yawo yitwa France Ligue A. Equipe ya Saint-Etienne iraza kuba yakira equipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nabonye ku munsi w'ejo barimo baserebura anniversaire y'imyaka 13 presidente wabo cyangwa se umuyobozi wa equipe ya Paris Saint-Germain mwita Nasser El Khelaifi amaze ayinjiyemo barimo baserebura bavuga ati imyaka 13 ikipe yigize ubukombe. Mu by'ukuri koko yaje nyine ikipe itazwi agize ikipe imenyerewe ku mugane w'Uburayi izwi ku mugane w'Uburayi by'umwihariko mu by'ukuri ni ikipe ya PSG isigaye ihambaye cyane mwarayibonye ejo bundi itsinda Liverpool rwose yisezera muri Champions League. Numva rero kuri ka PSG ndakagira inama yo kugenda gake none PSG maze imikino 6 yose ikurikiranye itsinda mu gihe equipe ya Saint-Etienne yo mu mikino 5 iheruka muri championnat banganyije imikino 2 batsindwamo imikino 3 ndimo ndabona bari buze gutsindwa ibitego byinshi cyane. Ndagusaba kuza kungura Paris Saint-Germain to win plus over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Dusoza reka dusoreze mu gihugu cy'Ubudage ni ikipe ya Bayern Munich Bavaria ivuze kuba yakira ekipe ya St Paul kabisa. Ni ekipe nazo zifite profile zitandukanye kubera ko Bayern Munich Bavaria ni ikipe ku mwanya wa mbere na 32 yabayizeye rwose ku gikombe cy'uyu mwaka izajye twara. Hanyuma St Paul irimo ararwana no kutamanuka gusahira amanota 5 behind cyangwa se above na 5 above the relegation zone. Mujye kuri urumva ko bameze neza cyane nabo ariko ntago bari kuri level yo kuza gwakanga Bayern Munich. Ndaza kugusaba kugura Bayern Munich gutsinda umukino cyangwa Bayern Munich gutsinda umukino plus over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Umunani 0794478 iyo nimero ushobora kwandikiraho uyu munsi ushaka kujoininga group yacu ya VIP tuguhereza booking code y'amapari tuba dufite yizewe kurusha yandi ukapetinga amafaranga yawe uvuga ati amafaranga yanyano kabisa ntabwo nyajugunye. Ndabizi neza ko uyu munsi ndaza kuba nisomera agacupa nk'abandi bose batuganye barabizi nabahamya bo kubitubwira kabisa bo kubigusobanurira. Nawe rero twandikire utazuyaje ntutinde mu by'ukuri tuguhereze kuri matches z'uyu munsi ubashe kuba ukorera amafaranga uze utwandikira tubaza tuse kujya muri group ya VIP cyangwa se VVIP bisaba iki bitandukaniye hehe iyo kofi umuntu yishyura ni yangahe kuri VIP ni yangahe kuri VVIP maze ubundi tubashe kuba gusobanurira byose. Naho ubundi rero ibitari ibyo ndabakunda cyane kuko namwe mwahisemo kudukunda munkorere share munkorere subscribe mu by'ukuri mujye muri comment mumbwire ukuntu mubona umukino yala umukino uri buze kuba uhuza ekipe ya Atletico de Madrid n'ikipe ya Espanyol Barcelona uri buze kuba urangira exact score yawo by'ukuri mumbwira ukuntu uri buze kuba urangira maze ubundi muze kuba mwinjira mu banyamahirwe bashobora kuzabazajya batsindira amafaranga hano buri munsi kuri United Street TV sharinga mu by'ukuri igeza ibintu byacu ku nshuti zawe zose maze ubundi ibintu bigende neza cyane. Ciao reka dusubire mu biganiro byo ku munsi w'ejo tuzavuganira kuri FA Cup umunsi ntago twayiganiriyeho nari mfite umwanya wo kugira nafashe umwanya wo kugira ngo mbabwire imva mutima zanjye ntago nababwiye ku icyiciro cya kabiri mu Bwongereza shampiyona y'Ubwongereza iramuntu kugwira ku wa mbere yajyaje dufite akazi kenshi ko gukora muri uno mwaka umugane. Reka rero duze gusubira mu kanya badapfuye barabonana muze ngo hamuronke mu byo mukora byose abakora ipari good luck abajya muri groupe za VIP mutwandikira hakiri kare mezami bye ciao